Kua puta te whakahaua te Roapū Tōranga Pū Māori, me āwhina te kāwanatanga i ngā tini kaimahi i ngā mira kanirākau. Kua poroa nei o rātou tūranga mahi. Kei a Mikey Sherman, ngā whakamārama. Kaore e roa ka hoki atu tēnei mema pāremata ki te mahi, he whakaaro taumahapea ki ētahi, engari kei te mōhioa te Ururua Flavel, he taonga anō te mahi i ēnei rā. Ko ngā mahi e nei rā tonu nei, i te wā o te ngā wauatanga o te ao, he mea nui. Ki te whāngai ngā tamoreki, ke eke te pata me te parao ki rungi te tēpū. Neke atu i te kotahi rau ngā tāngata i poroa o rātou tūranga mahi i mua i te krihimete, i ētahi kanimira e toru i matawhero o Hākune me Kawerau. Nā tēnā i tuku re tātu te Roapū Tōranga Pū Māori ki ētahi tari kāwanatanga me te pirimia. Nā te toru noiho o ngā mahi kei roto i ngā taone pēnei i Kawerau, ka ngau tonu mai te āhuatanga o te kore mahi ki a rātou. Oira, ēnei āhuatanga kotoa e hāngai tonu ki te āhuatanga wā mātou kōrero ki te pirimia me ngā minita. The situation is not looking good. It's just that if they can get employment at the start of the year, this is going to hopefully help tie them over, but there's no long-term future at the moment. Ko te mate nui mo ngā mira, ko te tāra o Aotearoa, nā tōna teitei me te taumaha i tēnei wā o ngā mahi hoko ki tā wāhi, ka noho ko te kaimahi, te papa. The casualties have been very high, unfortunately, in this industry, and we're hopeful that 2011 is going to be better, but it's still going to be tough. Ko te whakapai, hei te paunga o tēnei marama ka putanga urupare a ngā tari kāwanatanga. Mikey Sherman, Te Karere.